Evropi je obitavao i Amphimaherodus giganteus, najveća poznata vrsta unutar roda Mahaerodus. Ova sablezubna mačka sa izduženim gornjim otnjacima, koji su bili kraći i čvršći od onih kod smilodona, bio je veći od bilo koje današnje živuće mačke. Bio je dug oko 2,5 metra, visok 1,30 m u ramenu, a težina se procjenjuje na oko 320 do 350 kg. Živio je u otvorenim šumama i travnjacima od miocena pa sve do plejstocen epohe.